idol nepetai isawani tomon luatibong kaparana nabian nesida alomuna esiriti loka itunga otaunu lobu kediang eloseta kej aito dari alam kej Kanu kabuono ke Olemukan loda dawelap ediope kedi parasachie kejaida tomo tuja kala eje kadars nako soroti akota nganyara na para na tegalikina ibora nyara ngo isna tegalikina era para na tojo kaija kaite deke ngo alla chuno to maunoi dule manga jare ngela pediope koto makiro no mam e chaite tienge tete mebe kwape imosa opoti idu eja kaite deke ena alemu ni duelu Israel koto matioki sono arida kini toto mo Misiri obu itoro to mai niko ningo shano epo achieto mai ningo shangun nyesida areuno achieto mai ningo shangun satere kini keda atioki so kwenye mamu Yesu Kristo ara bana temoso bu nono kare to mojialo so engoda kwa Olemukan mama bu nono kare ida bu nga bu ano anye ne basala kine nga anye ne bukedi ya district edolokina dokata na itunga ja utikeda ila jara na epol idope boreni uta itiji yo bukedi anye sa anye ne ba pedorosho ni itunga no bukedi ya esala kineta kane ni itunga no bukedi ya no etere kina kide district lo bukedi anye se ya rito luma mechaite ibale bilosi sa ibu o keda update ana anye ne bitunga lo bukedi ya echama kina kize pedorosho imusago ene hata mtiranga ene mami yake ya loskinet kwenye kwa pe balaribone be ara ye ruse musago ajala ina takwa na pugan ongicho ara Olemukan je musago ara mame kwenye no abale ngobone be mama Olemukan ke kanine jienete akrosine no yari kido mame pota jia unuda adia ko mishoka ni kama na kida yari na sodita ko da isialame kene deke lijai kini ichia so kapa atitim na anyon bon bi morki kini so ano anyon boni be ibuni so ai tetene ationi stage ai bokedia to bapakina era pakine be to rejana kina itunga lo bokedia na de balar bon be kapoti ngarendo busa kinti so kera ai morki kina consequence asota boko rejana kinto halo ko akoronga raune doctor to motunga arebona tengarme babunda itoron eso mae lebuna chikakine tunganani kai mike tungana lo kopa kenyo akepe dorosho engare no na so to koto pipile tunganani aredia karete arai mam that is the heart of a leader na na soditi aradia karete itorio to kisile that is what leaders are supposed to advocate ikotenen David Livingstone kedi Apollon Loda Sek engare nikiti pateloka NRM ko kide nesi alama kanuke koti acha makno Olemukan abuono kinga narera pedorke de koda siala mukeni yuru kerelo somata amecha manapo akrono warana jaso koti mameta krono ko tenere mi pu nara erige jo koti kwenye buna ichora kene tena akronga kama ichora kene katunga pa kwa lo bukede yesa tamite ayongite afodorosia ngiri tungana ayong to singini tungana kale jai ane swamai enyesa luono kin borki kino situnga iswamata somne beta soma na ito pro bukede Olemukan bone perato anarano etonga lo bukede ayala mangese jaina mai dodo ke peralam ne dari ala marangoro kera no Olemukan Moses echamanelo C5 abong amalani kes ardale me jenge sa daris kwenye ala masangoro noi malai deke ola chasi langor gwen osala kade kesena boni bapete kesena da kanin anu Olemukan abong igwe kirisa kungini ko ne pepe kede jaka ti kuriso la buato na musalaba arero Olemukan la kuna lo tunga lo bukede o jala sa jokina na bukede totoli kino aso iya takisesa jokina no akirongun kota je ajenu nikede deke se grupu ngoli la soma gogong anu aya unu Olemukan loe nyese jukario orimada era sauni olapalo yaret okarulo pelo kanuka konuke yarit nesdo bobian era sakanyare lo uniet okarulo pelo abudo lerai senior resident judge idorai justice Dr. Henry Peter Adonyo ko soroti high court ko chamaki abgonyoke akalona tachar imiloni kan dorai cash ido chora kintebe
obei tengis abongono rokoti kangunu parasha kanyare nwela erokode mote tubeke David Wright opus TV East Kobukedia District.